verse 42 and 43. Omunye ngizocela angifundele lapha ko Mark lapha, I think chapter 10. Ngiyenzela ukuthi singabi bade bangcwele, siyazi ukuthi kuyasetshenzwa emabandleni. Senzela ukuthi sihlanganise konke lokho. Bengicela nje ukuthi mhlambe bese sihlabelela ingoma ngokwemvume yama-elder nomfundisi wami, sibacele laba bazalwane lwamndeni lwakwalifuphani ukuthi mhlawumbe uzohlala la, angazi ukuthi bawushado singababekela iy'tulo ngala kwetafulana leli lasekhaya, sikwazi ukuthi nabo sikhulumisane nabo singabayekeli. Cela ingoma nje hloze Nkosi yami bese eza ngaphambili. Siyabamkela phakathi kwethu bazalwane egameni likaJesu. Hayi amen. Bacele nje baswabe iy'tulo lezabo, omunye ezengala omunye ezengala. Hayi amen. Hallelujah. Angithi laba sebeshadile abazalwane. Hayi amen. Abangekashadi kuphela abamiswayo la khona bama vice versa. Hayi amen. Ngoba usuka emini umuntu ongekali umuntu wakhe, usuka esamprepare ukuthi ayenzeni abe umuntu wakhe, angithi. So ke manje laba babe-anniversary esekuwakhe. That's why noma i-marriage officer ilungiselela kuzobashadisa bama ngalendlela e-vice versa. Then uma eqeda bathatha isifungo befaka ama-ring, khanye ebashintsha ke manje lo wesimame esondela eduze nenhliziyo kalo wesilisa. Hayi amen. Nibo iqaphela leyo nto, uma abantu bemiswa abami nje ngathi beshadile. Hayi amen. Kodwa kunokuthi ubone kwenzeka ke here and there, kodwa ke ngokwendlela khona usondela enhliziyweni yalomlisa uma sebethathene ngokusemthethweni. Hayi amen. So laba sebathathana ngokusemthethweni. Amen. Akusifundele ke uverse 42 uya ku 45 ofundayo lapha kuzenzo, omunye uzofundela chapter 10 lapha yana kuMark. Zenzo 2 from verse 42. Yes ma'am. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Yes. Nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemkhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa kwesaba. Wenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye, bahlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo ngokuselwa kwabo.
Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Inkosi yemezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Asikhuleke mama. If I get tired along the way, He gives me power to press on. Jesus in me, yes, has never lakho lingamadoda siqondisane endleleni nasekuseni uNkulunkulu ophilayo ngegazini yakho Nkosi simile uNkulunkulu wethu onamandla okuhlephula isinkwa esivela kuwe Baba onamandla onke siyathandaza ngegama likaJesu waseNazaretha simelana nayo yonke imimoya emelele nezwi lakho ngegama likaJesu waseNazaretha bandla lakho lihleli phansi uNkulunkulu wethu onamandla onke akuzifundisa indlebe moya umbuyele ukuzwa izwi lakho khuluma uNkulunkulu wethu ophilayo engathi uyaqala ngegama likaJesu waseNazaretha amen. Bangcwele kafushane nanka amazwi siwafumana siwabhalela umzalwane uLuke bathi bekade eudokotela abafundi bezibhalo so kuthiwa uLuka ngesikhathi ehamba noJesu wayekade erigadwa as unobhala hallelujah as secretary wabafundi phambi kukaJesu amen. So kwabuye uqopha yonke into labahamba khona if ever umzalwane uLuke bekade engekho igist noma ipower yezenzo zabapostoli singenayo amen. Kodwa ngenxa yomzalwane uLuke bekade ehamba ebhala eqopha yonke into wazibhalela ukuthi after uJesu sehambile emhlanganweni emhlabeni beshiyeke bona bengabafundi kwayenzekalani kusukela ngosuku lwePentecost amen. Wasiqophela kahle konke kwenzeka ngesingayazi indaba yokuthi kwehla umoya wengcwele ngosuku lwePentecost kwi-upper room amen. Kodwa ngoba umzalwane lo waqopha konke kwakwenzeka wathi wasifanela nenani labantu bebekade bengaphezulu kwi-upper room wasifanela nenyambalala yabantu esindiswe for the first time kwi-preaching kaPeter uPetro uma eshumayela after usuku lwePentecost abantu bemakhele bexakekile wamehlezi unobhala bazalwane uba sober amen. Noma abantu besho unobhala uyafana nabantu babaphathi imali abathiko amen. Noma bengene emoyeni kodwa abawavala amehlo phambi kwemali amen. So unobhala angene emoyeni akhohlwe ukubhala izinto ezi-important amen. So amanye bazinoma mkhene emoyeni ngena kuyanganena ukukhohlwa ukuthi wena usemsebenzini uma sibona umkhene emoyeni sesiyehlile emoyeni sifuna imali siyiripotele asifuni isitori sokuthi ngesikhathi siyena emoyeni ibigcwele etafuleni kodwa uma sivula amehlo ayisekho. We don't take that excuse kumathikozi nakonobhala ke siyayifuna imizuzu kulomama laphambi lesine naosisi laphambi lesithathu nakobaba njalo siyayidinga imizuzu yokuhlangana komhlangano amen. So wasibhalela ke umzalwane wasibalisela nokuthi
cishe kusukela laphana ku-verse 6 noma ukuya ku-verse 46 around there, intshumayelo kaPetro yonke le. So la sifunda khona sesifumanisa indaba yokuthi uPetro eshumayela naboJohane naboFilipi, uthi lo bhalayo sibhalela ke manje, uthi abazalwane babekade bengabazalwane bekhona, bengabazalwane bokuthumisa, bengabazalwane bezwi, bengabazalwane bemfundiso, ababelangazelela njalo ngekhathi zonke ukuthi bayofinyelela endlini kaNkulunkulu. Lapho babukhathile bekuthi abasebenza ngala bayoshaya basibuza ukuthi siyofika nini ekuhlanganyeleni, ngoba babekucanelwe ukuthi bayohlanganyela bayozwa abafundi befundisa. Abasebenza ngasemasimini bakhuphuka ngamakhampusi wabo bajahele ukuya kuphi kumhlangano wakusihlwa la ibandla lihlangene khona. Abaphuma ema-ofisini anabo nabahamba ngamatreni basibuza ukuthi itreni le ingase ngayiphusha ihamba kancane, sijahele nohlaliswa phansi. Hayi, amen. Bayisibusiso abazalwane abavuma uhlaliswa. Bayinkinga abazalwane abangafuni ukuhlaliswa. Hayi, amen. Ngoba uthi uJesu ekhuluma naye uthi abantu wenza abafundi, masibayenzile nenzeni nibahlalise, manje nibahlalisa nithi nibafundise. After sebafundisile baye ebhabhatisweni, abaqale ebhabhatisweni bekhani bezofundiswa, baqala kuphi ekufundisweni, bahlaliswe phansi. Awuzofundisa umuntu omile inyawo vele. Kumele umuntu ahlale abe relaxed, akwazi ukuthi alalele kahle, bese uyafundisa. Kuthiwa ke manje bathi ke manje baqinisela njalo ezifundisweni zobani zabapostoli, ngamanye bafundisela njalo ezifundisweni zelizwi likaNkulunkulu ngabapostoli, befundisa ukuthi uma umuntu esekuKristu uphila kanjani. Oyisidalwa esisha. Umuntu uma efika kuKristu kumele bekhona umehluko wangesikhathi engakafiki kuKristu, ngoba awuzuthi ukholwa bewuphila njengomuntu ongakholwa. Hayi, amen. Uma usomamkele njengenkosi nomsindisi, izinto ziyajika. Hlela ohlala ngayo ayisafani nezo, hlela ukhuluma ngayo ayisafani nezo, hlela uyenza ngayo ayisafani nezo. Nithini nina njengoba khona abomama nje abafaka isibhakela, abafaka abantwana isibhakela? Yini ithi uma esamkela uJesu asho ababazi babasekhaya ukuthi hey, hayi ngempela iyaphila le nto evangeli. Uma umasiphelelezi sengasakushaya ngesakhila iyaphila le nto yakhe. Bawumama bekade ngalale ekhaya ngoba sekamkela uJesu sekufumaneka ekhaya. Yini cha akasenzi nje ngesidalo esidala, wenza nje ngesidalo esinjani esisha. Bathi ke abafundi manje njengoba sinimamkela uKristu Jesu, wozani lizohlala endlini yokuhlanganyela, nihlale phansi senifundisa. Mabehlala phansi befundiswa kula khona izinto zilungiswa khona. Umuntu uyatshela ukuthi uma ukade wenza kanje awusayenzi kanje. And baqinisela njalo kulezi mfundiso. Into ebeyenza ukuthi mabebuya emsebenzini, ngiyabona mina sengasakhonza intambama nje,
lahlanganyeli bakhe lathanda ukuhlangana lihlanga wonke umuntu bethi baloshanina athi ngijahele ukuyozwa namhlanje ifundisa uJohane ifundisa uPetro ifundisa ubani ofundisayo nje okhona ngalelo suku noma uye uLuka ofundisa they teach constructively they teach bengasabisi bekhuluma iqiniso lokuthi umuntu uma esendlini kaNkulunkulu akasayenzi njengayizolo obekade ephila nabo makhwapheni obekade ephila gadalala noma kanjani ziyajika izinto ngoba ukubani ubuKristu ukuthi abayiqinisela njalo bahlala ezifundisweni yebo maqhubeka ngayo njalo bahlala ezifundisweni zikaNkulunkulu apostoli baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. They were devoted, fully devoted to the following teachings of the apostles. Yebo mama. Nasekuhlanganeni. Yes. Nasekuhlephuleni isinkwa. Nasekuhlephuleni isinkwa ithi leso their hearts were mutually linked together to one another, sharing communion. Let us speak about the Eucharist. Ilento okuthiwa ke yayikade ingekho. I-Eucharist noma i-Holy Communion yaqala nge-evening noma ngosuku lokukhashelwa kukaJesu. Ibikade ingekho, but he instituted it on that day. Yaqala yabakhona into okuthiwa isidlo senkosi. Njengoba sithanda singena wathi anokwenza kanjalo ukuze nenzeni ningikhumbule ngoba konke lokhu kurepresenta igazi lami nenyama yami. Therefore nizohlephula isinkwa niphuze isiphuzo esikhumbuza ngosuku ngamanye amazwi nge-farewell yenu nihlangene nenkosi. It was a farewell abekade yenza nabo so ukuthi bathi ke manje na baqhubeka beqinisele ezifundisweni zabapostoli noma ezabafundi baya phambili belalele izimfundiso zokuthi kuphilwa kanjani uma umuntu ebuKristu. Siyamangala nowadays nofika umuntu athi likholwa kodwa indlela aphila ngayo uphila njengomuntu ongakholwa. Awubekhona umehluko abantwana ukuthi wena umntwana ngamanye amazwi graduate empeleni uba umuntu kaNkulunkulu ngokumamkela njengenkosi nomsindisi wenziwa ukuthi ube umntwana. After wenziwa ukuthi ube umntwana wanikezwa igama labantwana elithi wena uyikhalifa kulo mbuso ongene kuwo kaNkulunkulu. Kabuke, don't take yourself for granted. Don't look down upon yourself. You are valuable. You are the most important person because uyikhalifa. Ikhalifa bantwana. Ikhalifa ulomuntu ethi uma ungena kwababumotha uma ufika lapha noma singahamba khona manje sonke siyohlala kwababumotha uma sifika lapha kukhona lo athi mina njengenkosi ngizele amadodana la kula madodana kukhona ikhalifa noma kula mantombi la njengoba nawo efakwa abaphathe nawo mabengekho abafana aphathe nawo kodwa yilo umuntu o very important onikezwe iposition yokuthi shuthi the leader the king aqubuthe phansi yena kosukuma yena uyikhalifa ngamanye amazwi
ifuna ama-billions ala ekhaya azodliwa kuyo. Hayi amen. Noma i-transfer le family izophathwa kuye. Ngenhlalifa nje leyo. Wena ubukade usemdini kodwa wabizelwa ebukhosini wazokwenziwa ukuthi ube yinhlalifa. Okay, makenze isimple example nathi. uSawuli uyinkosi egcotshiwe uSamuel. uNkulunkulu wathumela uSamuel lapho wabusa. Inkosi mayithethe isikhundla isinikeza ku-lineage yazo efamily. Isina mabengekho abantwana zonikeza umfowenu naye anikeza olandelayo. Kodwa ngenxa yesenzo sikaSawuli esibi emehlweni kaNkulunkulu bakhishwa ubukhosi empini yakhe. Bayofaka amajese. Indlalifa yobukhosi yangabisabakhona emzini kaSawuli. Kodwa ibathathwa bayofakwa kwababa uJese ubukhosi ngoDavide nabantwana bakhe ukulandelelana. Mawaziphathi kahle uyalahlekela. You lose things that are true to you. Ngenxa ungasiphathi. Uthi wena manje uthi unabantwana. Lo mntwana ungunyawo lo. Yena lo bheka ukuthi uzoba inkosi. Uyalahlekelwa ubukhosi ngenxa yendlela aphila ngayo. The community, the council of committee, le ehlangene advisor inkosi iyosho akakho umuntu ozofuna ukuphatha umuntu nje. Isika yamthatha nomsakeni rehab akwazi ukuya eSupermarket azophatha isizwe. Kodwa in the meantime kuzophatha icommittee le until Adam and right should the leader is no more. And of course no why uphethe the council le. As long as umntwana engadale right. Kamema ulahlekelwa into efanele yena ngenxa yendlela asiphethe ngayo. Ungalahlekelwa mntana baba izinto zikaJehova asibekele impilo yakho ngenxa yendlela osiphethe ngayo. Uzolahlekelwa ubunhlalifa. You'll forfeit. Indaba yokuthi ubone esesuka bamotha athi ngenxa yokuba abantwana bamane siphatha kahle ahambe asuke ayibala balufupha athi ngicela indodana kabalufupha ngoba nayo ngi-adoptile. Ayikho ebuhlungu ukuthi kube nabantwana abangabantwana bakho biological bese uba nabantwana aba-adoptile bese kundlalifa kunikeza the adopted ones because of ukuziphatha kwali-biological one. And the end of the day ukuthi naye pha umntwana wami ngithi ngiyamnikeza ngoba wena kumele ukuthi umfumane ubukhosi awusiphathanga kahle. Ndizothe ematheni asiziphatheni kahle singamakholwa ngendlela lemithizeni. Uthike manje babeqhubeka njalo endlela kaNkulunkulu behlanganyela njalo ukuyozwa izimfundiso lezi. Kusasa uyashiya usindiswe namhlanje usindiswe izolo lo. Uma efika usayitshela ukuthi ngisabuyela kubomakhapheni bakho, ngisabuyela kuyotshotsha, ngisabuyela kuyokhanga ukuyogenza zonke lezo. Bese kushiwo-ke manje babehlaliswe phansi apha uma usindiswe idalwa esisha ubuKristu awenzi u-1 no 2 no 3. Yayazi imithetho eshumi. Imithetho elishumi I-apply kithi singamakholwa. That's why athi mayifika eGalashiya uPawuli afika athi nixabana kanje nixabaniswe yini. Ufika amakholwa la abizwa i-Judaism. Uthi i-Judaism ayisebenzi njenge-Christianity. Uthi inkinga yenu nixabulisana nje laba be-Judaism bathi sisindisiwe simamkele njengenkosi nomsindisi. Kodwa wena umuntu nomzalo bekade efika athi
isindisiwe ngekhaya ezulwini. Kuthiwa baba baseGalatia bebeqala bathi bobaba thathe ngijikele naye ngale ngasevisa ngiyobona ngempela na le nsizwa iyaya ezulwini na. Babuye baba bethi hayi noma eclaima ngomlomo kodwa ngokwezenzo akayi ezulwini. Yini isizathu? Ngoba bathini bona? Bathi umuntu kumele ayenze uyaka ezulwini aqualify ngokwenza umthetho kaMose wokusoka. Bathi mangasokile akazongena. Bathi hamba jikelani naye ngale. Bathi nabo baba nina bazositshela ukuthi uyaya ezulwini lo mfana. Bathi baba bathi hayi yena uyayitsho ngomlomo kodwa akayi ezulwini. Uthi uJesu uPawuli ekhuza lo mhlolo lo uthi nixatshaniswe ubani makholwa aseGalatia senifake izinto esingazazi nje. Uthi mina ke nganifundisa lezo zinto na. Uthi mina I preached unto you the salvation that everything get grace. Remember, by faith when you believe in Christ you can say and you qualify to enter the kingdom of God. I then you got him out of here by grace, by faith in Christ. Therefore we qualify to become the children of God and to become the heirs of the kingdom of God. Uto Paul ukusoka nokungasoki kuyafana. Kama yabazukwile awuyaka kuyafana. Mawukuthi awuyaka ungathi uyaya sola uzongena ezulwini, that's useless. Ngoba ufuna ukusiye ungayi ngoba uthi uzongena ezulwini. Ngangena nasezulwini ngoba kungena ngokuya kungena ngoKristu Jesu. Isango bazalwane linguKristu uJesu nakungena ekhaya ezulwini. We have all saved by grace. Sasindiswa ngani? Ngomusa sasindiswa ngawo. Kuthi abantu behlanganyela njalo bangene esihlanganyeleni bahlephule nesinkwa kube mnandi. Bese landela imama umfana sithandaza 43. Yes ma'am. Kepha kwaba yilowo nalowo Nkosi yami. wehlelo ngokwesaba wenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso. Uyabona ke lapho ke lapho bayenziwa izimangaliso ngabapostoli kwakukhona into ezenzakalayo ekuhlanganeleni nebandla. Lithi la ngasenta before iphela lithi noma lithi sharing Holy Communion together and coming together regularly for prayer. Bese mthandazo bese kuhlanganeleni bese lithi ke manje basuka lapho lithi a deep sense of holy sent away everyone. Le ayishayo mamadi bafikelwa yini wesaba ngenxa yezinto ezasifundiswa ngabapostoli. Yayibona into eyenza uAnaniya noSafira bese kuphela kwenzani ukumesaba. Abantu baphelele ukumesaba bakhila amakhotha nje kaNkulunkulu benza imikhuba khona la ngoba baphelele yini umesaba batshontsha imali khona la. Bayenza zonke izinto khona la ngoba abamesaba. Kodwa sebenzibanga singake sithi bring back those days uSafira noAnaniya kesisele abahuzu ebandla kesisele igebengu sebandla kesisele nababantu abenza into abayithandayo kodwa bethi bangabakholwa bapractice iculty engakhelwe lenkosi bapractice into zabo bapractice into abazithandayo esatisfiable. Njengeliye ibandla
ukuthiwa amathikonelo wakhe abebhatala installment zabo zemali zemoto zabo ngemali leyenu ngemali le njengoba ningafuni transparency nje ningafuni ukuthi amathikona reportele transparently kube clear yonke into ezakala nithule lizokhomba umzolo tshwana lithi iBhayibheli deacons are the honest and holy stewards that are working in the house of God. Basebenza ngokuthembeka. So ningafake esilingweni ngokuthi ningafuni ukwazi imali zebandla. I-right yabo ukunikeza well detailed report ngezimali zebandla. Kuthi ayobulela abantu. Benikina kahle. Every week we share 50-something thousand, 60-something thousand. A month we share over 200,000. Mali nikela 52 namhlanje. Ekaba umoto. 30,000. Thina sobhangela 22,000 imali. Iveke ezayo kuyakushaya. Iveke landela basithi oguluvana bakhethele ngokwasana futhi. Kulela veki kuloya ethi imoto ziyaphela ziyaqeda ukubhadala ngemali yenu ngoba you do not claim transparency of your funds. Yebazalwane ngubani owathi animathembi abazalwane mabenikeza imali ngoba abazalwane i-right yabo banikeze imali kodwa nina mani happy bengandibotela imali sebandla nongena ehlathini. Ngithe akusithina sonke abasindiswe la siyazulwini but my prayer ithi makumesithi sonke provided we are looking. Hayi amen. Bayidla imali yebandla bayidla omunye besitha ama-figures niyazi ukuqala besebenza amabhebhu wakithi amabhebhu laba bengekho le ukuthi uthishe leslip le bawushawa nje istempu ubhale uqhibise istempu bamnikeze imali nje 8,000 bamnikeze 8,000 abhale u-3,000 a-35,000 ayifake epothweni mabekade uqhibise istempu ebhanki ushintsha u-3 lo yamhlanganisa ngala alo-8 afike azofika athi awufakazi wabona u-8 nawo 8,000 has been paid. Ngisho ukuthi bakhuluma ngendlela abantu abangathembakala abazalwane ayikali namhlanje bayibona namhlanje kade ikhona emandla khuluma ngayo bebhatela bona lile efiseki lali renta bantu bebeqhubeka bebhatalela yini ungangenwa ungenwe nje wena usindiswe kanje kukhona umuntu ongangenwanga uhamba naye akamuntu angavelele kodwa bona babehlanganyela beqinisele umuntu maye kuKristu Jesu kwisigaba esisha mabe kade etshontsha akasatshontsha mabe kade ephuza akasaphuzi mabe kade ejona akasajoni yonke into ekade yenze ngaphandle awusayenzi mawulikholwa elisha elikuKristu Jesu. Hayi amen. Ngoba songasayenzi ngeleyo nto ingoba ngumntwana kaNkulunkulu kwisigaba esisha. Ngenxa yesikhathi samancane cela ukuthi siyeke singabe siyaphamba kodwa babehlanganyela njalo benhliziyo they were united in hearts babevumelana ngayo yonke into babengaphikisani. Mama funa ukuqedelela enkosi Jesu qedelele kuthi 44 all the believers were in fellowship as one body and they shared with one another whatever they had. Okusho ukuthi babekade omunye enamazama abasaka amazama amane amahlanu abese yabuya uhlephile nabanye thatha isitshalo ngeplastic ufake enaloya babukela umuntu oselayo wena kumnandi kwakho ugcwalisa amakhame nje endlini azabone ukubona
abanye abantwana bale amatayi amaningi shadwe ekhaya kodwa khona abafana abanganamatayi la badinga amatayi ithi umama enamabhlawusi amaningi okuhlabelela ekhwayeni anganikezi nabaswelayo kodwa befisa ukuhlabelela ekhwayeni babeyabelana abangcwele ngezinto abebekade benazo. Yebo mama. Bathengisa ngemfuyo nangempahla. Yile eyenza uBanganiya noSafira bayithengisa bevumelene futhi la mali sukuya la izela kodwa mase bebuye beyibona ekhetheka sathi bengaka yona omunye wayifisha amapothe omunye wayifisha edeni yakhipha moya ingcwele edeni yebo mama. Bathengisa ngemfuyo nangempahla. Babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Nkosi yami qhubeka baba. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye imihla ngemihla yes behlephula isinkwa ekhaya. Lana ithi out of generosity they even sold their assets to distribute the proceeds to those who were in need among them. Daily they were met together, they used to meet together in the temple courts and in one another's homes. Then they see the home cells. Babehlanganyela ngisho semizi. Njengoba seningasawafuni kahle ama home cells. Shuyela kodwa ukhathalo kuto home cells. Kuthoba ngasedrobheni aneba en12 bahlanganyela emzini othize kule veki. Kuphekeza bahlanganyela kulo ngane. Abangala bahlanganyela kumzothile kule veki. Kuphekeza bahlanganyela komunye ngane. Nabangala as long bengamalunga aleli bandla. Home cells are active. Manje ngeke umusasho. Abazali abafuna imali ye-home cells kwenzekile bakhala nyoni. Ngoba because of meeting together God kept on multiplying it. Because of the shakai in the gathering over the fellowship, it makes people but multiplied. But failing to meet together makes you fail again to multiply. Kodwa udinga abahlanganyela abazalwane ukuze inkosi yongezelele njalo noma abaningi phakathi kwabo. Iqede mama ukuze umqede futhi bathi yes mama. Bathengisa ngemfuyo nangempahla. Yes. Babela bonke ngayo ngokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini. Lithi izinto bezikade zenza awufunda lapha ngasenta mfundisi ithi bade bagcwala ukwesaba ngendlela lokufundiswa ngakho khona ithi masisifundiswa uma umuntu othethwa umoya ingcwele ubona ukuthi this needs to be collected in me ubona ukuthi uyakhuzwa umoya ingcwele yebo abakhuluma mfundisi ebela phambili olinwebela ngaphambili kodwa kukhulunywa nawe rectify something in you, kulungisa inhliziyo yakho, kulungisa uqobo lwakho, kulungisa ingqondo yakho, kulungisa ikharakta yakho, kulungisa indlela le ophila ngayo. Indlela ophila ngayo ayithokozi uNkulunkulu. Hayi amen. Indlela ophila ngayo nasikhohlisa nje. Kodwa ingaba iyakhohlisa yena la. Izimangaliso lezikade zenzeka ngokuhlanganyela kanjani. Bezenza ukuthi kusakhulunywa nje umuntu ohlezi lapha kagoli aqaqe. Onesifombe esahlezi lapha engabe kwasakhe. Manje ekhulunywa ngezinto ehlanga ngamoya ingcwele. Ngoba sesifikile usuku lwePentecost. Lokufanda ukudlula amandla ngamoya ingcwele a-operational maningi ayasebenza phakathi kwabo abekhuluma baphusha le-dynamism yamajesu. Athinta abantu labo obekade ngahambi enokweqhalela lapha ubona seke asuka umqa asukumathi mayithi washuma umsinya asibone hamba njengamina ngabe nawe ehamba ka lobe kade nesibhomo nkosiyoshe ehamba enje
asukume amekaje ezimakaliso indaba zithusa abantu bemakhala manje bakhe amanje mfundiso amanje isi likaNkulunkulu ngabafundi Nkosi bemthumisa njalo ehlabeleni sathandaza sibungumusa ekatla osethe leyona ukuba siphile isikhathi sibungumusa Athi umfundisi into yenza ukuthi size sifike la sikhona ukuthi silahlekelwe ukwesaba uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Now lithi iBhayibheli uqala ukuhlakanipha is fear. Ungesaba abantu but fear him. When you fear him kunezinto ongeke uzenze ezenziwa ngabantu ophila nabo. Alibonge igama lenkosi. Kungathi namhlanje besingaphakamisa izandla phambi kwakhe sithi Nkosi buyisa kwesaba wena ukuze uma ngabe sima phambi kwakho uthokoze ngathi. Akabonga uJesu. Sikwi-generation bazalwane lapho khona abantu bephila noma kanjani kodwa kumele bazi ukuthi one day kumele baye ekhaya. Akabonga uJesu. Hey mfundisi, angeke kuye noma ubani.
izolo bengishele besedathi ngithi isihogo sibe sigcwele abazalwane. Isihogo sibe sigcwele abantu abakhetha uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa bahluleka ukuphila intando kaNkulunkulu. It is about time to change. Akabonga uNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Asiphakamisa izandla, brother Bawande, come and pray for us. It is about time, Bangwele, to change our ways. It is about time to change our lifestyle. Ezulwini akuzubuya abantu abaphila noma kanjani. Kodwa kuzoya abantu abaphila ubungcwele. And ubungcwele bu very expensive. Ngoba uyakwazi ukuphila impilo yamangu wedwa. Kodwa phambi kwaNkulunkulu uyayibona. Ibandla liphakamisa izandla. Sivakamele, sikhulekele incele inkosi. Baba wethu namandla onke, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, simile emveni kwemini nje. Thixo wethu namandla onke, silibandla lakho. Baba wethu namandla onke, inhliziyo yethu ithwele ukubonga. Abahlobo sibabonile, kodwa njengawe asikamboni. Wena Jehova uyasazi, wazi ukusuka kwethu. Thixo wethu namandla onke, wazi ukuhamba kwethu, wazi lana siyakhona. Siyathandaza ekuseni, in the mighty name of Jesus. We are praying for the power of the Holy Spirit. Bawe tunamandla onke, ezosidibanisa silibandla lakho. Bona baba sakhatha. Siyathandaza bawe tunamandla onke, ukuthi usibuyisele Thixo olungileyo to the basics bawe tunamandla onke. Zezwi lakho. Uyisela ukwesaba Thixo olungileyo ebandleni lakho bawo namandla onke. Umoya wakho uzomuva ngokuthanda kwakhe. Bawo namandla onke siyathandaza egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Thixo olungileyo simana sesikhaleni ngebandla lakho bawo olungileyo ukuthi lingahluleki sisaphila. Bawo namandla onke, the devil is a liar. In the mighty name of Jesus, the church is rising. There is a shift, there is a turnaround in the spirit. In the mighty name of Jesus. Thank you.